Hi, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Chanele. Yeah, of course, namuntlha ta hi kha hi lwala hi hosi ngove, Mr. Post, of course. Yeah, so ka siku namuntlha, of course, ra 24 June, and fika nghena ka account ya Mr. Post, as you can see. So loko ni scroll, ni fika ni kuma ku na post la, yi nga fika yi tsariwa hi Mr. Post, as you can see. La nga fika tsariwa ku famba komba mana wena, of course. Of course, we know this statement xi huma laha ka ku famba komba we know tshama kha swi repetiwa. No, ku na hosi ngova a yi zazerini, as you can see here. Na yona a yi slain, let's just be honest, a yi slain swinene, onge a hi yona. Onge a hi yona, as you can see. However, ku na that thing le makumu ni nga swi vona ma swa ku le ku na swo kombisa ku i risimu na mic. After loko Mr. Boss a tsala ku famba komba mana wena. Swi tikombi na ku this might be a beef hikuva vhele ha swi twa ku title leyi ri yini. Swi tikombi na ku this might be a beef, guys. What's happening? Hikuva vhele ha swi twa ku i khale Mr. Boss a kha tsaleta swo famba komba mana wena and stuff like that, as you can see even here. So ku ya hi leswi hi swi tivaka so far sweswiwa ha swi tiva ku marito lama ma yisiwaka Manyangatsi. Why? Because Manyangatsi hamba kombisa ku Mr. Post like a nga bukiwi ka tigigi ta serious and stuff like that. Swi swi kombi na ku Mr. Post swi divavini swinene hi timhaka ta sweswo. Laha of course hi nga fika hi vona hi ti 14 ta June kwala ni nga fatsela ku famba komba mana wena, as you can see there. So swi tikombi na ku hi mhaka leyi na ku yi serious, swo lava na hi Manyangatsi a va careful because a ngo ho phindiwa. It looks like track 6 ku hi sayiti ra mina, it looks like track 6 loko ni langutisile mhaka leyi. So Manyangatsi mfo hi na ku teka trouble se you should be careful. Swi ngo endla beef yi tlhe yi ku nela kambe laha mhaka leyi famba komba mana wena, famba komba mana wena. There is something coming here. There is something coming. So yaleyo mhaka kona nga ze na swo tala a hi ta hinda hi le henhla ka yona yo famba komba mana wena. It might be a beef, ku nga va ku ri track 6. Loko ri amukeza subscribe ni ta kombela mi tleka subscribe. Mngesipizisi ni fike ni fane wisa ku dya nyama na vuswa. Sananzika mama. Swilo leswi swi twa ku lama a mi swi twa. Hambi n'wansati a nga nandziki ku fana na swona. Hi nge tluli vakhegula na vakhalabye lava va ringeta vuswa, va ringeta na tinjiya, va ringeta vuswa, va ringeta na majenje. Hina hi tsandzeka ku ringeta pizza na vuswa. Swi ringete boti ta switwa.